अस्सलाम वालेकुम राजमत प्रोग्राम बलम गंदवा हुरिया बेफना विस्मह पादनवं राजमत के मे प्रोग्राम है कि मे बदल को लेड़ गुण फिका हामिद मे फारगे प्रोग्राम कलमत बेफना हमें मालूमात गनस्ते मुंदानी मसवर कमा खंडु के वसील तका भे वजारा के मसके तका गुले मालूमात ए मालूमात अलमें गनस्ते मुंदानी कुड़ा वक्त कलका फहो आदि सफा राजमत प्रोग्राम बलम गंदवा हुरिया बेफना विस्मह पादनवं प्रोग्राम फेशिर फाहकुर फदें अलमें मे फारगे प्रोग्राम का बेफना हमें तफसील मालूमात गनस्ते मुंदानी मसवर कमा खंडु के वसील तका भे वजारा के मसके तक मालूमात अमिकम के मालूमात हिस्सा कुरमट काल बना की का प्रोग्राम का अमी बार बटाकन वनी मसवर कमा खंडु के वसील तका भे वजीर मशिया मरा पेंगत प्रोग्राम शुक्रिया अलमें राज्य के मसवर कम के सिनात बलालायरु गहमा मी फाहगवे के मिदनी मसवरिंग हासकोते कमी दायरा घर का तेरवा कुरियवरे अला बलायरु ग गिनाद दे मसवरिंग बहर का तेर मुंगे बदे किन तो तिबेफुनु फाहकुरवाणी मिहारो राज्य के मसवर कम के मी सिनांग ओइंग हालता तिबेफुनु कैंपेन के दुसवरा आदि सरकार हवाद वडागंता मिहारो हफ्ता हादवस वेफा वायरु ग मी फाहगवे फहुरी कंत तक मी दायरा हासकोते क मसवर कम के सिनांग मिहारो इगोता मी सरकारो मी सिनात गेन्नम बेनु फुलुआ बदलता है को बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वर बड़ शुक्रिया मैं फुर्तम समा राज्यमियत में प्रोग्राम और फुर्सत विकमटका आदमी तिस कुरवी वर मुहिम सवाल इंगे तो मी मसवरी कम की हालत जो राज्य के मसवरी सिनात की हालत में अगुतु मियोती मी खों हालत गातो देतो मी इंगडानवाने मी अलमें सरकारंग ए सरकार फट्टा मी इंग हफ्ता में भी एकम सरकारंग अमुगे कोरिमस अलमें मसवरी कमुगे वाहक यकीमी वरा बड़ा दक्कमंग वाहक ए इंगडान दिहि एतंगा इला का गुलिफा मियोती मी सिनात गुलिफा इंगिरुगा मी मसवरी कमु सिनात ग मसहि कुरमुंदा हकीगतुगा गिनेनो इंगेदो हकीगतुगा मसवरी सिनात ग मसहि कुरमुंग न दिवेहि निस्बतु बरबड़ मदुवमुंदा तंगा में मेफिननी मसवरी सिनात मी बड़ती हेद खोगें मी मसवरी सिनात गे मी हरकत मी वा फ्लीट मी कोमेसर कंग इतरु फ्लीट इतरु फे बहोरी एनमस ए फ्लीट त बाइंग हिसाब त होगा न मे फेननी ई मी गे तिंग हतर हर कुरी ई मी तिंग हतर हर कुरिंग बन्नम फेशी ओडिता मी मी मीडिया हर नोनी कुरी हर मोदा बेलुनी बेलुनी रुग बाइंग ओडिता दुवाने फराइता केन्ने इंगे तो नोनी बाइंग ओडिता ओडि फहारुगा मी मसवरी ओडि फहारुगा मी तिबी विदेशी गिनाद का विदेशी हईगतुगा मी तिबी එහෙන් මේ වාංජේ සවතක වෙස්සේ බහුරි හයිගතුගා මේ එක්කමකි මස්වරි කමුගා මියද සිනාතුගා මිහර ගොන්ජොන්තහුගා හයිගතුගා මස්වරින්න මේ මස්වරින් කුරා මසක්කත අලා බදාෆා මේ ලිබේ උජූරා ලිබමුගා උඳගුතක වෙස්සේ බහුරි අදි මේ මිදනවාහෙන් උජූරා යකි මිහාර දිරුල්මුගා හරල්තම් හුරි මින්වරා අලා බදායරුගා මේ එකෂෙන් අදදගේ ගොතුගා මස්වරින්නක නුවෙන්නේ දෙන් හම යයි කීගා මේ මුලි සිනාතුගේ මේ කීකේ දන්නවානේ මුලි සිනාතුගේ කුරියරුමා මුලි සිනාතකී ඒ මස් දිවිරාජ්‍යගේ තරගිය මුහිම සිනාතෙක් කම අදී සිනායි දිරුවන්ජේ කම සිනායි වරුගදවන්ජේ කම මි ගොයිගත මේ රංගලු ගෞමි විෂ්ණුමෙක් ගහයගතුගා විෂ්ණම්වාවර නොවිස්නි නෙගේ බයිකාලා මේ කීකේ දන්නවානේ ඩිසිෂන් තකුන් नूनियाम कुरे बैकाल कंततकुं हयगतुगा मस्वेरी खमंग ओइंग अहमियत कम वरबड़ कुडवे फमियोती इंगडानवाने मी कोमे बेफ्लोकस बेनुम फुलवाने हमारा शुगा आइला गातु हुरेगे वजीफाएं अदा कुरवेने गोते ए वर रंगलु खमे एहनमस मीगा अलुन बिस्नादन जेहनी कुरिंग अलुन देनेवियं मस्वेरी सिनात की अलुन मी बावन जे सिनाते मस्वेरी सिनात की अनेका ओय मिमवरवरे रंगलो वंजे सिनाते एतंग आइला इंग सिनात कुन दिरियोले सिनात का वातिया एकीगा गौमी विष्णुमे गैसनाता देतरेगा विष्णवन जेहे हईगतुगा मी मिसालक मी वरगिना मी सरकार हिस्सावा कुंफुनित मिहारो मोली राज्यांग ब फेतुरे एगे तेरेगा फेनखया एमआरडीसी याड एमडब्ल्यूसी या मिकादा बाय कुंफुनित मिहर दनी राज्यगे हिसाब तक फेतुरेमु फेतुरमन दारो मस्वरी कंग इंगोडानो मियोननी वकी हिसाब तक ग मस्वरी मिकुरन वकी अतोलो तक मी मस्वरी खमश मी मशहूर नोनी शावगरी कंग होरेगन खुराबाय मी तिबेनी वकी हिसाब तक हर अरुण मिदन्नवा वाहके की गौमी विष्णुमकुम विष्णवा इरुगा मिदन्नवा हिसाब तहुगा वजीफा तंग एगोतंग हुडुवा लेवे इरुगा एक खंडोमतीगा वजीफा अदा कोग्गन मिसालक महेगमच 40 सास नोनियाम 30 फसास रुपया
libe masferi zuwana ya ene mi rashuga horegen wazifayen ada korevigen barahas nunis ane fanarahas rufiya libe kama banya wara bodan hama rashuga horevetiya ekiga mi hiyar mi koravani rashuga hunna hori mi wagotaki eden sarukaruge komes wazifayen nun siyasi magamel libegen nuni siyasi nufuzun ehode magamegga egotan hori mi wagotaki ekkada sadahas fanarahas rufiya eba huswe mi hafta de hafta ge coffee meals takun එහෙම අලුමෙන් ඒරොස් මේ එවාහකත වර බොඩ මේ සරකාරුගේ සමාල්කම ගෙනවමට්ටක මසකෙතක කුරිම් දැන් එහෙනමස් මීග අලුමෙන් බැලන්ස් මිගෙන සියාසී ගොතුන් සියාසී මම්ෆා නෆා හොදමට්ටක මේ කුරේ මසකෙත හොග මිදන්නවා හෙන් ආයිලාත නිකමතිවාන ගොයිග්ගෙන් අලුමෙන් විස්නංජෙ එගොතුන් හයගතුග මස්වරේ සිනාතුග මේ හයගතුග මේ ඇක්ටිව් කො මසේ කුරන් අලුමෙන් මීදු කුරාවර වර මා බොඩවස් මදුකො වකින් හස්කො සුවානුම් මදු දෙ මස්වරි කමග එබහොරි වර බොඩති ගොංජොන්ත හයගතුග මස්වරි කමග හොරි ගොංජොන්තෝගෙ තෙර ඒග ඒ ගොංජොන්ත ගුලිෆ මිහොරි එංගි වඩාන්වානේ මස්වරින්ගෙ මිහොරි මස්වරි මිබුණනි තිමන්නම මස් බානායන් ඈම මස්කොල කිරාලා දේශේ මස්කොල කිරාලා ෆෑසා කොල තිමන්නම දේශේ ඒදම් වර මි මිදනවාහෙන් ඒගේ මානයකි මස්වරි කමග මිහර ගොංජොන්තෝගෙ තෙරේග ඔයි වර බොඩ ගොංජොමෙන් ඒ මස්වරින් බානායන් මියන්න මස්කොල mi kiromuga mi datiwa datiwoma ki haygatuga mi storage ge datikan den adi storage huttas den mi onna mi manual mi mas kiromuge processa mi hori ha kantattake ves maswerin eba ede miyadu emihun faloga mas kiran e heda kura wagotu kuda wanagote eba jehe visna ngeta ehma efficiency rangal kuranga bajje storage rangal kuranga bajje then storage rangal kurmattaka masakittaka specify sebori mi emasaketta bar gos adi e aikiga hama dem storage mi miwa short wakama banyamu adi wesama itura storage ituru kurumuga masaketta ves vi haves awahaka ko medana maskolo bana ngama maskolo kira lumuga minaga wagotu arunan hama yagi mi kuda korevene adi wagutu digugen diama mi wagotaki ekala hama devana doho mahaddan mahan nudaifa mitibeni kiuga tibenjeti timmana dohos mahan nudaifa mitibeni haygoto kiuga jihifa tibenje tive ekala storage netima maskolo nunegifa mifko ge facility tako ehenka bon asloga mifko ge facility ta working hasko mi ebajehe kannenge mi storage yutiru korande mi wagotu engodanane mi mahuge aguhuri gotunna ekiga private sector ay maskirumuga ebohori ondogutake bay kumfunita ehori asu mi kumfuni ige operation ehori hutti hold kof ehori engodanan mi private sector gaves mi harakaitriwa kumfunita haki hama mi storage ge datikan mi state on kumfunita kun ei mifkoge facility takun kirumuga ondoguwa haletta hoga noni ehen haletta hoga agabbala fes hama private mi storage takan noni private facility takan e baade masri maskira ekamaku miyadu private mi facility tan ehori den mi gaagana kon huttifa bay kumfunitan huttifa hori eruga eivesama mas werinnan hama anna warabbodu dachwakin hasko gina mas bana duwaswaregga mas kirumuga e delay mi awas kurmatta kai ki dimada mas werin mi facility taka dairuga private sector ge hori storage tanoni facility ta function nukura kama banyam ei hama masrinnan e warabbodu mi gonjome eden storage ge ondagu maskira da falari kolo dinuga ondagu ei miwagotu alon miwahaka dakkaro maswerin ge emme bodu shakwa ki ei maswerin mi demahen ha dos miharo waniye fasa libumuga ingeto ega den hama cash flow dakko midiyai ingeto dakko midiyai midena almen sarukara hawalu wiruga sori 200 million rufiya maswerin dakkan dem mifko masaketan mifko ge mi supplier na guligen adi sarukara ekiga korave masaketta hoga libe halluta kem yanani maswerena egotun 30 million rufiya yaginu es media hafta terega wani dekkifa mihar oi backlog hama warabodu luye edeveni alum miyanani hama vihar sawahaka masweringe nodevi hori fasa kolo hama vihar sawahaka dinumuga masaketta finance ministry adi hama mi line ministry taka guligen alume mi masake kurama medani vihar sawahaka mi fasa dakka khalas kurma inget ei mi medanwani maswerena ki warab bodan hama e hafta ko bana maskolo kirada madugen en hafta terega e fasa libemun a sagafategga tibibay enkon emihunge muli haraduta mikala gotaka bina ko fami hunnani geterega harutaka school
mi darin nakiya wadinu kantaka denje fasa warabbada mi barosa mi wani mi kahal gotaka ehma emmas demas maswalina fasa nolibi digula da kama banyam e warab gina aila tahakal libe warabbu ni kameti kaman haigatuka engam mi fasa libumuga hori datikan ei hama miyadu maswalin goin emme bodu kambadu algon men nang hori emme bodu shakwa alme midani rad kurabiya ekantan hallu kurmattaka kuren hori masaketa kuram demyoti ice hoge masale hallu kurmattaka awnan heni waragina suwalu e hori kanneg den ekam awna midani hama sida miwogutu halatu oy gotuga wahaka eswima ya ekiga ice engodanwane mi divrajyega mi masurikan kura faraitan ege terega hama mi kalabil maha kanneliga masurikama adi hama yaki faana masurikama mi kura faraitan ebe ole detto hama faana masurikama go noniyamu faramasuri kam mi kura hama bodu community enge bobe asdu ice e faraitaka vespenuve kalabil maha kanneliga masurikan kura faraitaka benwa warabes ice haigatu garangalo masurikamega dati warab bodu ingeto ice hoge dati warab bodu ei mihar ice mi liben je hisab takun libumuga hori dattaken e goletiya ekiga den alma midani mi kantata sallu kormon adi wakin hasko dihrajega ice ituran ala plant gaganaka mihar reef hori e ice plant tahuge masaketa bara kuriya gendiyuma kiyes almenga warab bodu amaze e hori ice plant taken nimijje kama banyamu gaganaka hatarsteka vihiwaraka metric ton ge ice erun e hori midenevi ane eki facility takun libe ehme jikama waninama ai ham mi jehun warab bodu tan mi halluwagen dan ege iturun hama warag gina mi masloni faharuga mihar RSW system tan haru kuramun edani den bay mi doni faharuga mihatana aluna handam wagotum vejjam fastolhaka doniga RSW system gaim koravifa mioti mi waram muli fleet maswerikama mi harakatrewa hama muli fleet ga RSW system noniam fleet ga addi hain sata noniam hadde fain sata RSW system haru koravijja kama wani nama AS asluga mi ice mi jehun noni ice nolibigen ulem mi jehuma libigen dana warab bodo halle den ekika hala lui goittan e bohori mi kanta besama mi kurumatta sarukarum fahi koddi ingeta den armen hama wara muhim waqful tagate hisa kurave mi haru maswer kam ge mi sinatu mi dimawa gonson takadit befulu gennam beenum fulwa bay mi kankanti hisa kurave manifesto kadi itura hama tafsil konota wara gina kantata ke bohre mi sarkaru maswerin nanwata maswer kam ge mi sinata gennawana badota ka kurawana masaketta ke wahakade arn hitan ara mi haru mi ittifaq kurava fe mi har mi hatanan aruga backlog ge maswerin nami du kurense fasa ge backlog gen oi wahakade mi hatanan තිබෙෆලුන් තූකරිවරු හාමකුර වැෆි අදිවෙසම මි බෙක්ලොක් අවහ ක්ලියා කොනවත මස්වෙරෙන මිතෙන්චේ ෆෑසා අවහ දිනුමටක මසකෙත්තකේ කුරමුන් තායිරුක මි සරුකාරුන් මි කොබතෝය තිබෙෆලුන්ගේ මි ප්ලේන්නකි මස්වෙරින්න මස් කිරු මොෆහු කිහා මුද්දතෙග්ගේ තෙරේග මස්වෙරින්න ෆෑසා දූකුර වේනතෝ ආද මි අලුන්මන්ගේ මි මස්වෙරින් වස් සීදා මස්කිරාෆා මි zamaantake kurin maskirafa e fasa kol hifanda dium maswerin den gabuf kurava mi haro egotan ekan nukurevenkan ehnama mas kol kirada fa mi haftai bor hingadane kama maswerin gabuko de haftais hingadane kama hama mi ei hama mi vedane kama maswerin gabuf kurava ingeto enka mika maswerin nan undagu nuwa muddate ge gotuga almenna minani ginawegen de hafta ingeto almenge amazakavs mioti hama ginawegen de hafta terega ginawegen de hafta terega hama maswerin kirada mas kola mi fasa libene intizam take haygatuga mi mifkoya ekiga masake kogge mifkoya ves ehiterikam for koddigen intizam ta haygatuga hama jessu de engudanwan mi raisul jumhuriya age eboy wara mi bodu focus divrajyege masweri sinata focus sen ebe adi masweri kike dannawani maswerin ge hori ha gonjon take kan mi jumla hallen hodda debumuge visnum fulu oikan almanna faha kurave adi emanik fanuge hafta saada mi saada hafta terega kuraban hori kanta hoge terega maswerinna gulun hori muhimu kanta taken hori kan almanna faha ga kurave ingeto ege terega mi tama engudanwane masweringe daftarege wahak warab boda dekeve wahaken ei waram muhim kame masweringe registry rasmi registry masweringe on otun ei kurinde nevihen mi alun benum wani hama ingeto hama mi masweri sinat hama ekani kalabila maha kannayya limit nuko miyo bodu kandun
mi masveri kama gulun huri ha mi midani bodu ආම්දනියෙන් අසු ජෙනරේට් කරවෙන සිනාත මස්වරි සිනාතකි එක මස්වරින් දෆ්තර කරවේරවස් හම කලබිලහෝග මස්වරින්න කන්නලි මස්වරිකන් කරවා ෆරාත්තක මේ ෆර්මහෝගේ මස්වරිකන් කරවා ෆරාත්තක අදි එහෙන් කහලා මේ ෆරගෝවාන් කණ්ඩගෝවාමුගේ masakatuga me shamilwa faratta vesimene gotan album benumani daftaran ekudawala den daftare nota registration ekudawala muge warag muhimmu sababtake rais jumhuriyage visnu fuluge bohori ege terege ingodannon album mi dakkani maswarin dawlaten no dane nge dawlet danna bay nune dem em fasihe ko mi budani ekamako dive rajyege iksoda wara boda contribute kora sinate maswari sinataki etan ailaen sinatun ehoda amdani aykiga dirule sinate maswari sinataki dawlet datum waram muhim maswari dawlet nudanna alun midanwani ingodanwane mi alun mi wahaka waragina platform to daka ingodanwane asluga mi civil service ga masih koraba faraitaka adi ehem private company to ga masih koraba faraitaka dawlet mi sarkar hissa company to ga masake koraba faraitaka faraita dawlet dane එහෙම මිදන්නා වාහකයේ මිසාලක මස්තරි අල්ම මිදක්කනේ මිහර දෙමහෙන් හා දවස් වෙජ්ජේ වහඳා වගතුම ජියම මේ දෙමහෙන් හා දවස් මිවනි මස්වරින්න ෆෑසා අස්ලු ෆුල් කොන්නු දෙවෙත මිහෙන් අන්න හාලතෙග්ග වෙස් බයිකාල කංකං හුන්නානේ මස්වරි ආයිලාත කුරම් බේනුම් වාකන්තත්ත ෆෑසා බේනුම් වාකන්තත්ත bank takun ebade wara lui facilities misalakan hama mi STO by kada MIB tantam meduri kon engodan wan giya benum wa furniture ge renovation mi benum wa kanta kamikala kanta kollevene gotta by lui loan lui facilities e bohore bank tahoga aya by kada wi farta hoga ehnama mahadda farate bima masweriya bima ekkada nudane ekkada bank of Maldives service nudane maaf කරවාති මේ හැම එහෙම බැංක් තකවස් මිදන්නවා කාල කම්පැනි තකවස් නුදනේ එහෙම දෆ්තරෙන් ගේ තෙරෙන් අන්නානි මිදන්නවා හෙන් මස්වරින්නවස් හැම ෆුර්සත් මිකාල කංකම් ගලිබේන නිසාමෙන් අලුන්මෙන් නම් එබෆෙනේ ඒ දෆ්තරු ගේ තෙරෙන් අන්නතන් අදි හැම යයිකිග වකි කාල ඉන්ෂුරන්ස් තබකි කම්පැනි තක දවලත් කිබයි මොසසත් හොග මසේ කරවා ෆරයිත්තක මේ අසාසී ඉන්ෂුරන්ස් ගේ ඉතුරුන් ඒ බොහොරේ දෙත්ත බයි කාල මුහිම ඉන්ෂුරන්ස් මස්වරින්න කී වර හැම හයිගතුග සම මේ medical facility ta kawara duruga maseh korava farayattaken haygatuga bodu accident vies me medical facility ek dium avahad diumuge e fursatu wara kudako wara bodu risk ege terega maseh korava farayattaka bati ay kiga e farayattaka me midanawa hen me insurance nizam taraf kogen farayattaka khidmat dem vies awnan hen daftarege muhim kam wara bodu ema ekada wara muhim wara asasi kantata mihunna ehna mes nukorevi zamanta ka nukorevi onna otumun haygatuga mi anen hendanawa kamanyam hama fursatku mahrum efa e ailata nota e masake korwa farata masuriko masake korwa farata basmiti bani eiden ekkanta arun tankor diuko mi wahaka mi kuni hama ekani mi hafta saadaga terega hama himanu wafa e kanta vihasoka implement korwa raj jumhuriya benu fulwa kame wahaka mi dennevi den hama yaki ga hama engodanwane mi dvirajyege men desinai sinata kimi tourism ge sinai faturur kum sinai devanayan hama emme bod contribution me deni maswari kamu deruga aslohay gatuga maswari kamu hama mi dollar wadda sinate ingeta badaruga mi ane tourism ga ebove hama mi tourism promote kurane board market ko promote kurane waki agency ebove ehma rais jumhuriya dr moiz benfulu vi aslu mi bodu sinataka watiya ekiga e sinataki wesama tourism promote korave bidaen e usulun hama mi promote koravi ituru market tan hodi divrajyege maham melibe e agurangalu koravi ber duniyega adi hama yake divrajyege maswer sinatu mi sindafat kuran barbada visnu fulu ekan almenan e bayenge ei masweri wuzara ge nammes miati war mi boda mi bodu badalen haygatuga miati asa ehmima mi kandu almenge nuwadi hanuwen insata kandu onneruga kandun nafa hodene waragina kantata dive rajyega almenan apply korevene waragina kantatan e buhutte adi e kankan apply korevijje kama waninama waragina aila takan haygatuga ege nafa libene gotan intizam korevene kantataken e bohori ega hama benum wani hama policy level ga
kuranje kantake sarukara kun denje baldun takemi mikankam kurevumuge shawgurikam waragena faraitange bor mikankam invest kurane duniyege mi hama rangolu investorunge bati mi sinaettoga harakateriwa engam almen hama wara open economy mioti ingeto almen hama kurin denne vihen limit wa kan nuje maswerikan hama debawatege maswerikamaka hama huriha bawatege maswerikamang hama open ko mi nafa verikan ituru kurevene gottaka mi rat jumhuriyage visnu fulu hurikan almen namengeni then dadi fahun ebave gagan kami sarkar aumge kuring mi kuri sarkarun nimevi masveri mi bana mahonu ta maskatun agu bodukon mi kiloin ganna agu ega kuriya balairuga agu bodukon gatu manni mevi te mi aki ga amilla mi kumfunta ko mara boda kampodum faal kuritan almenna fenikendia ebe fulunnan ewaran mas kaneve kannekkama te mi aki ga masveringe amazves huri mifkoya di mala enamas mifkoge e capacity netuma aki ga egonchonta vesanaka kurimati vekendia kenato te befulunge visnun oti mi haru mi mas kanna aga to te befulun mi sarkaru mas kanna mun daani adi hama mi aki ga mifko mi hingani mihar STO ge belmuge tashunata subsidiary company ge gotoga hingamun annairuga mifko ituran hardana kurmattaka kurabana masaketta ki kobata ademi frutama kamakati vidalvi engodanwane satar rufia mas gannamu asa mi fansvis rufia mahuge agu badal mi korevi campaign ge terega mi kuriga sarkaram den mi kamuga haigatuga mi kuriga sarkaroge visnuntaken e bohori ei international tariff mi dennevi asluga dihrajjem beru mi kurama huge salis insatta Europe beru kurave eruga Europe ge tariff mioti engodanwana mi 20% tariff alu af mi onani miga kurin dihrajje ega mi almen 0 tariff ga almen mi mas beru koffi ehen kama miharu eha tariff boduwima almennan e bohri gonjohuntake haygatugo divirajyege ehen competitor unna Europe mas beru kura ehen gaumtaka divirajye mi competition ga aslu haygatugo hifette waren nuwe divirajyege mahan eha bodu duty apply kurative den mi sarkaru takum mi annani engodanwane mi war burako homa saketake kuramun edani kurefori masakkitta hoge aliga campaign ka dimakon egota mas mahuge ago e bodu kurevi hagiyatuga Europe ge midannawa hen Europe ge alwa fan duty ya heo badal taken annane kamuge commerce ka fehi signal takel libigen kama vidalwi ehnama es almenna mienge echaki miharo mi e wahakatan hori hisabun adi min zamana ko haygatuga Europe ge tariff kuda kurevene evs kala possibility en oikamaka algon menge ekamuga maseh korawa farattaka midene adi almen alugan men sida ekamuga masaketa feshiki nun ehnamas e masaketa gossa hori hisabun e masakatuga maseh korawa farattaka vidalwa gotun adi hama mi tariff kuda korave hisaba wara duruga mi uleveni ingeta adi hama ahare dolo harunegu ei hama mi emme possible goy kamuga mioti ebeflum evidalwani ehen kama waninama beha bodu subsidy mi demun iruga anekka ege macca gaaganakan arrufiya ituruwege midiyai kiloyaka diyama mi asu dawlataka wara bodu mali buray haygotuges satar rufiya yan eruga maskiramundi rais jumhuriya Dr. Muiz emanikfanuge manifesto go sonnani virufiya wara kuda muko maswerin atu maskannane wahaka enamas mihar mi engodanwane hama intikabu votluma war gaibe fawani ko Francis Rufia mahuge ago mi jessigen ediyai ehenkamun astuga ei maagando essaw hayagatuga miyadu mifko yavs maswerinna fasa nodevi ehuri maagando sabuttoge teren essababu hayagatuga ei miyogut Francis Rufia ya maskannan jehifoin otu adi hama yakiga engodanwane mifko ki wara bod subsidy dawlatun degen subsidy mi den raytunge fasa ta loanun nuniya dawlatuga amdani geteren mifkoya nuwanna fasa mifkoya atuga ne fasa yakum maskannan jehetive mi mifkoya masferin atunge masegota gatmatta de subsidy engei dem mi sinatuga harakatter miwani alun kurinde nevi mi private sector kinetto afford kureveni emi hunkinetto survive wani mi rehuga nuni etan
eta $1 million ge investments hadagen private sector wes harakattari wani ega hama maswerinna faadataken e bohori ma boda wes maswerinna faadataken e bohori private sector mi ge terega mi shamil watiwe engage watiwe enos mi private sector kan ne fund service rufiya mas kaneweka ewaruge mi backup en nohore asu mi divi rajyage mi harakattariwa mi mahoge vyafarege mi harakattariwa private sector etantanoge masake kore tinste katorste ka muwazzafun ehema mi egen evs operation en huttadan evs facility ege operation en huttadan jehijkam wanina ekal tinste ka aila yam menani wara bodo ni kameti kame e dawlatte sarkare ove egotta rayitun takaka mi nikameti kame anna kama wanyam ei hama awun gabu kuragotuga sarkarege dawlatte ge hama wara bodo hama zimmaen ei ekadakan edeve hallen hoda dinu mattaka masake kuro ema aguge kanta huga mi awunan hiwani hama huriha farattaka ekiga mi wahaka dakkaen awmenna maswerinna adi hem farattaka undagonuwa waruge agegga mi hifettena kama awmenna gabul kuraveni den mi maswerin navese bayinge hayigatuga fansus rufiya ki wara bodo ada dekkan awun hama huriha hisabek maswerinna hama muamala kura alun mi magama ngomu kurimස් maswerinna hama wara gatu masake kura masweringe wahakatan awunan enge e maswerinna ma muhimmuwe hayigatuga e maswerin bana maskola lasnu ko faasa ko libene gotaka mi intizam tan hama jihgen dion ehenkam mi danwani maswerin beenumani faasa devene age dawlata kerikula daana wegen maswerin bana maskola faasa devene age maswerin beenumani ngeta program ga korea wes muhimmu malumatake ebhore malumatake kodawagotokala fo badalkalana राज्य में प्रोग्राम बलम गंदवा हो रहा बेफना सदस्य सफर महबाद निमंग अनमे मिफार के प्रोग्राम का बेफना हमें मालूमात में केनस्ते मुंदनी मस्वेर कमा खांडु के वसे तक भय बुजारा के मसकत हो गया मालूमात ब्रेक दिम के कुरी मिनिस्टर मिफा कुरे हम मस्वेरी में मस कन्न आगु मी बोडकुरु मादे मी दिमावी कोंच हुंतक मी विवाहकत मी दक्काद बंदे गान ब्रेक दिम के कुरी हम हालिंग मिफकोगे मी मसकत हरतना कुरु मट्ट कानवता मिफको हिंगुं हरतना कुरु मट्ट का कुरबाण मसकत ही कोबातो मिहारो मिफको इन हालता आदि मी सरकारो मिफको हिंगुं हरतना कुरु मट्ट का कुरबाण मसकत की आदमी रइस जमहूरिया मी साद हफ्ता आगे मी प्लान गो से बोइंगे तो मिफको या गातुम मसवरिना मस मी मसके कुरवेने मी माहौले उफेद्दु गेतो एगा मी आवमेंगे मी एक्शन प्लान गो सम ओन्नाने ekkамaki मी मिहारो STO ಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಈ ಕುಂಫುನ್ಯೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿಫ್ಕೋ ಅನ್ನ ಒತ್ತುಂ ಮಿ ಮಿಫ್ಕೋ ವಕಿಂಗ್ ಹಮ ವಕಿ ಸೋಯೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿ ವಕಿ ಕೊಲ್ಲಂ STO ವಕಿ ಕೊಲ್ಲಂ ರೈಸ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ವನಿ ವಾದು ವಡಾಂಫ එහෙම ඒ වවුදු ෆුලා ගොත මිහාර අලුන් මෙ මිදනි ඒ එමසක කරමු හයිගතුග මි මිකම ගුලුන් හුරිහා ෆරත්ත කායකීග රයිස් ජුම්හූරියාගේ ඔෆිස් සිමෙනේ ගොත වරන් ඉස්කමෙ දෙවෑග මිහාර ඒ ඔති එකම ගුලුන් හුරි කරදාහෙන් හයිගතුග තයාර කරේෆ දෙම් අන්න හෆ්තා ඒ කරදා සම මි කැබිනට් හුෂාලන් ඒ ඔති තයාර කරේෆ එංගොඩ අන්නවානේ මි ඒ බොහුරි මිෆ්කෝය වස බොහුරි ගොන්ජ හුන්තකේ මි හයිගතුග STO ගේ දරම් මිෆ්කෝ හින්ගන් ජෙහෙති ආයකීග আদি හමයායකීග මි කීකේ දන්නවානි ඒ ගොන්ජ හුන්ත ආහිරුග මස්වරින්න මීග තහම කුරන් ජෙහෙ ජෙහුම් මීග හයිගතුග මි අල්ගොල් මෙන්න වෙස් මීග හල්ලෙ හෝදම් මීග ජෙහෙ මෑගන සවබකි මිහර එමසක්කත එදනි එයා එකීග හම මි මස්වරින්න අල්ගොල් මෙන් මි බදනි මිෆ්කෝය ෆිෂරීස් මිනිස්ට්‍රිය ගාතුම් මසකෙ කුරවේන මස්වරින්න ඉංගෙතු ගාතුම් මසකෙ කුරවේන මේ ප්ලැට්ෆෝර්මෙන් අල්මෙන් ගායම් කුරාන් මියස් ඔන්නානි හම මිදන්නවා හැම මේ සාද හෆ්තාගේ ඇක්ෂන් ප්ලෑන් ගාල්මෙන් ඔන්නානි හිමනෆ සාද හෆ්තාගේ ප්ලෑන් රයිස් ජුම්හූරියා බෙන් හිමනුවාෆ එහෙන්කම අල්මෙන් මේ ඒරුන් හයිගතුග මස්වරින්ගේ හුරි උඳගූත මේ අල්මෙන් හිස්සා කුරවේන ප්ලැට්ෆෝර්මෙන් ඒ ප්ලැට්ෆෝර්මකි අනෙක් අය ප්ලැට්ෆෝර්මකි ඒ උඳගූත අල්මෙන් හල්ලු කුරුමුග අල්ගොල්මෙන්න මේ අර්ජන්සියෙන් ඔන්නානේ ගොතක මේ ඉන්තිසාම් කුරවේ ප්ලැට්ෆෝර්මෙන් ඒ ප්ලැට්ෆෝර්මකි
එහෙන්කම මේ දවදතවස් බුරනවා මස්වරින්නවස් ලුයිවාන අද මිෆ්කෝය කියෙන් වඩානන් මේ ඔයින් එම්ම බොඩු ඉංජින් හයිගතුක මුලි සිනාතු ගොයින් එම්ම බොඩු දවදතුගේ ඉංජිනකි මිෆ්කෝය කම වාතිවේ මිෆ්කෝගේ එයවස් මිෆ්කෝගේ ජාතුග හම කොල්ලත් එදොයන ගොත්තක නිම්මයි මිෆ්කෝය කියස් එතන් සතේක මොzzafun මිෆ්කෝග මසකෙන් එබ කොරවේ අනක මිෆ්කෝගේ මුලි ෆැසිලිටිස් තම් මේ බිනාමි කොරවනි හම මස්වරින්න ඉංගේතෝ maswerinna den kalabida mahuga maswerinna den ingolana ni kandogiriyaki I mihar operation astuga mi huttify onnani kandogiri iga operation alme mi operation na genna iruga mi kannalige wahaka se baydatto mi kannali mifko kirane wahaka rais jumhuriyak bawdu flu utoge terega bahimene ehenkam kannali wessama mi mifko yakirene gote විහාසව හකන් අල්ම මිදනි ඒකමුග ස්කුරංජේ කන්ත කණ්ඩෝගිර ඔපරේෂන් එක නෝමුග මිහාර කුරංජේ කන්ත ඒ කොබාතෝ ඔ බදා අදි අල්ම අලුගණු සීදා මිදනි එතන්තරන් හම ziyarak කුරමට්ටක ඉරාද කුරවිය මියන්න හෆ්තා අලුණු ඉරාද කුරවිය මස් මේ මිෆ්කෝ ඔගේ හොරි මාලියා දුරු ෆැසිලිටි තක අලුණු ඉරාද කුරවිය දතුරු කුරාන දතුරු කොෆ කුරින් අලුණු දෙන්නේ විහෙන් ස්ටෝරේජ් mi issuega mi storage issue hallu kurmattaka award kore for project taka mas ane mi ice plant ta gaam kurmattaka award kore for project taka project west alme balafa project mi laswa sawaki ko bato denegane project vihas awahaka complete kurmattaka kuranje kanta kurana ice plant ta mihuri deifa mihuri deifa mifko meduriko ingeto mifko meduriko deifa mihuri fenaka deifa hori iruga mi fenaka adi bayka henka company takan mihuri subcontractor deifa en alon mi gastu kurani miga almen mi mifkoin award kofa miunani fenaka ya ki gas padluko mifko ya ki gas padluko adi fenaka subcontractor deifa hori contractor na is badluko hori unda gut denegane vihasa haka mi masaketa nimma kore hori masaketa kurang alme mi harmati nimma then rajya magand gotegga mi export kurani mahuge bavetta mi ekkene to tibe fulunge plan me ote mahuge bavetta mi export kura gaumtan itur kurmanota itur market tan hoto madi mami yaki ga minimum vyafari geppus unta itur kurumattaka gengolwa plan nake ko bat ade awun danno afe miga emme muhimu dawren ada kurani maswarikan promote kurmattaka mahuge bavetta market ko promote kurmattaka agency engaba ade agency wegen daani hayagatuga dihrajjega mahuge bavetta kun ufadda taketi ege terega hama sida romas simene nengeto romas export korawene bawaro market tan e bohori duniyega adi hama ya ekiga hama value edukoggen mi export korawene miharo mi export mi kura mi gaumta fiyawa ehen ituru gaumta kabes export korawene e kamuge mi yagin kan almen nan e boy ehen kama bani nama almen ituru market tan hoda kama banyam production situru kuranji production ituru kurmattaka cannery engodanna value edukoggen දිවරාජ්‍ය මස් බේරු කුරීම හයිගතුග මහ රංගලු අගේ ලිබෙමු මිදනි රංගලු නෆාය රංගලු මම්ෆාය මහු හයිගතුග මි ආම්දනිය මි හෝදනි ಈ value ಎಡುಕೊಗ್ಗೆ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊರವನಿ ಎಹಂ value ಎಡುಕುರಂ ಬದಾ ಕಮ ವನಿನಮ ಅಲುಮಿನ ಮಿವಗುತು ಮಿಯತಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಸ್ಸಾವ ಕಂಪನಿತ ಕ ಬದಾರ ಮಿಯತಿ ಹಮೈ ಖನಿ ಈ ಫೆಲಿವರ್ ಏಗೆ ಇತರುಂ ದಿಹರಾಜ್ಯಗೆ ದೆಕುನುಗ ಅಸ್ತು ಕ್ಯಾನಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಗಾಯಂ ವೆಗೆನ್ ದಿಯುಮಕಿ ಈ ಗಾಯಂ ಕುರುಮಕಿ ಈ ಅಲುಮಿಂಗೆ ವರಬಡು ಅಮಾಜೆ ವರ ಅವಹಂ ಅಲುಮಿನ್ ಕುರಂಚೆ ಕಮೆನ್ ಈ ಅಲುಮಿನ್ ಮಿ ಬದನಿ ಕುರಿನ್ ದೆನೆವೆ ಮಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಯಕಿಗ ಎಹಂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೋಗ ಟೆಪ್ ಕೊಗ್ಗಿನ್ ಎಹಂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತವಸ್ hoda e market takavs mas export kuran ehem jikawanna miga astuwagotaki mi volume ituru kurum mi waram muhim kame mi berukura mimwar berukura nisbain ituru kurum mi waram muhim kame rangalu amdaniyen hodan beno kama wanina ehem jikam wanina mi kurin denne vihen mi canning factory vihas hoga gaim kurun ei waram muhim kame adi ekaman almen hama warangawa hama masaketta vihas parak kurana den hama yakiga feliwaruge expansion masaketta ves ei hama alon madu jassan ulevena e masakaten ei etang processing ves expand wegen edani etang storage expand wegen edani etanang itur ice plant tang yanani ehem kamun astuga feliwaruge expansion mihar fresh for project
project vihasa hakan nimma kiyai hama alunmenge wara bodo amaze ekamak kurang huri hama sakkate ekan awas kurmatka kurang huri hama sakkate almen hama kurana adi hama yae kiga mi engodanwan mihar feshifa huri storage expansion storage bodu kurumuge mashrutakun nimeru gaganaka sadahas metric ton ge mi storage iturwane ei mi feliwara kuduwa feluruga hatarohas kuduga hahas ege turum mi adduga mi enhas fasateka tinaduga enhas mulahuga fasateka den hama ituru kure fleet was mi carrier mas ufula boat faharos eba ituru kure weta huri hachaka ekiga hama mi sadahas metric ton ge mi storage iturugen diyama mihar divhe rajyega mi huri fleet tun mi emme peak season ga mi mas banairuga sama manage kurevene ingetade min danwaru storage ituru kurairuga mi hama mi processing west almanna mi efficient kurevene gotaka masake kofika wanya mi storage ge dache west nu jehen aneka amdani samarangala libi hunnana beru kureve ma ngeta the minister kurin fa kura wafi mi RSW system har kurmattaka ordan faruka har kurmattaka mi lui loan mi dukuran anni ma fa wakan ede manifesto gavis hemana fo ekkamekkinato mi loan dukurayiruga kon usulakun to loan dukureveken dani kiha waregge loan etto mi dukuran ekaleves masaketake mi hatanan ayruga kurefa betta ade mi ingudanane mi awun kuriya jihlana kuriga korevi sualga bay detta mi free trade agreement ga wahaka vidalu ima ekiga kuring awun darnawa fin asluga mi Europa ekiga mi zero tariff ke masaketta kore fuhuri mi mara balairuga adi waragina dos wara mi aharaka waragina dos vedane ege eturun ingudanane mi sarukarun eruga mahuge agu jesumuge magandu sabbe gotuga noni mi umide gotuga vidalu vide mi free trade agreement working has ko mi UK ekiga korun unda masaketta hoge mi fehi signal libigana ekiga adikka Europe ge tariff kuda korwen kamuge wara bodu umide ovegen kama vidalo ehnamas alun midennevi ega hayigatuga wara gina dostaken nagane kaman almenna ekamuge masakki korwa faraittakun ge mawlumatun eba enge den alun men sida masakke adi sida nufasha ehnamas alun menge masakataka weswani wara bodu iskame dige midannawa muddatu vihas kuru kurawene gotaka masakke kurun den hama mi alonda gabu kurawe gotuga mi kurin mi China ekiga free trade agreement ge masakketta sarkarum mi kurinne mi dennevi rais yamen ge zamatuga eruga mi economic ministry iswa waragina masakketta kan he gotuga e agreement was e agreement diumattaka masakketta ken huri kureifa e agreement ekiga hayigatuga eruga almenna engifoi gotun waragina mahuge baawettaka mi zero tariff ka China beru kurave den mihar waragina faraitak waragina masurimes hay sualen e kineto e free trade agreement China ke kuriya daneto den economic ministry kore for masaketa ka batia ekiga economic ministry invest ega mi explore kurana mihar aneka e agreement rujua wene gotta ko bato yak iturakom bawettaket to en itur kurani mi hori hakameka aneka alon menge warab bodu amaze ingeto mi Ministry of Fisheries and Ocean Resources nama badalwegen ayruga hayigatuga kurin danwa fi nodi no engin sattamati khande khandung amdani ituru kurmattaka kuranje baro kantange bohutte aneka mi Miharas Fisheries Ministry in Commerce ifega fatta for mashrutan hayigatuga ehuri mi fana maswari kama adi hui filanda adi den mi kurin en ala kurumuga masaketa is commerce sifega korefa adi tutibo wadila mas mi sama mi kore fori masaketta ke hennamas ega alon men mi edeve kamiyaba wasil nuefa eves ekam amdani waddane masaketta ne domestic market mi oti igota detto ei ni crab vias adi hama mi kike danwani am ko resort to hoga seafood ge gotko me benun kura hori ha bavetta ki algon men ves mitanoga hama hayigatuga mi hech kurevene mi bavettan ingeto ema e kankan kuruma ves alon men warabodan hulwa alun e raisal jumhuriyage warabod visnu fule e ives sama waki sinato gotuga hama kuriya genda kantan honani adi hama ya ekiga ingodanon amerikama kis mihar masurena warabod onna gonjom duniyaga bay gam toga amerikam migen olani waki e amerikan kurani waki bay ingeto masurikan kurani waki bay
e hama en ala kurun wes mi hama oin hama kurang oi waram muhimmu masakati eden maswerin nimmani ei maswerin warab bodange ba heda kure tela ingeto en hodan teoy banda ehma egotum wes hayegatuga mi aronan hiwani den maswerin egotan ala kiyafa emme haradu kuda goten ega bisnani den RSW system ki kurin den wihen aisam me jehe jehuma ais hodan duvvan jehe duvvun mi ais hori facility taka duvvan jehe duvvun man anda teo endun kuda kurumattaka hama waram muhimmu wasilate doni faharuga gayam kurwegin edani alun dannawafin first source tonya miharo mi RSW system gayam kurumattaka e facility day for wahaka e boy miharo sama ingeto hama alun ge ministry ge befulna ekiga hama masferi sinatu ga harakkatera farayattakon edani ega ministry miyoti ekama hama fahikodden emme mi rangalaka masferinna odiverinna ekanta fahikodden tayaram etibeni henkamun fund e boyin hama mi STFC tereng hama mi apply koggen hama odiverinna war fasiha kolli ben oi facility ki ingeta yaun hama mi encourage kuran hama RSW system vihas bodaka dan ehmiden nevi hama ice libum ga unda gowa hadetta ei war bodu solution aneka mas taza ko doni ga behittumuga yaginu sengi wadannan aluna kanne kondohon kame mas grade kuran fashani kalabila mas grade kuran fashani grade kuran fashayro go saunan heni e mechanism maswerin hedun teriye fatibun ei war muhim kame kanne RSW system madyon ei war hama alun encourage kura kame war bodan almen mi fahaga mi kurani dekunuga maswerin war bodan ahuluveri haigatuga RSW system almen hama mi uturuge maswerin navesama mi hama bodet doni faharuga hama mi nizam hama gayam kuruma ki hama war muhim kame kamuga dekeni ingeta then masferina mi theoik airuga mi base rate kanda elumang himana for boy kihenatto mi base rate kanda elumuga tibe fulum mi bala gotta kiyade ki ha ta ko mikama mi implement korame fashion kama gabul flu korame ade mi bi gayagnaka fas aharuga terega ingeta vetede hataru aharuga terega teluge aga hataru fahara badadu asi badu airuga mi FR fiwa demme hori bodu efa teluge aga bodo horiruga hayigatuga mige kurin mi maswerin tel kura hedage wara bodo chen ituru efamiyati almenna mi gabu kurawani rais jumhuriya gabu kurawani base rate mendenevi ane mi lenin price ingeto khande runima mi maswerinna teovikka mi hunna outlet takun maswerinan egotan aguheka teovi ke kama baninama awnan hiwani e maswerina libegendana warabbodu yakwane hayigatuga miharwas mi mahoge aga mihar mahammelibe kilo ka fanswis rufia mi korin kilo ka 70 rufia libune roges maswerin emme bodan ede ekantan ai hayigatuga tela commerce kala badale maswerina geneste den alma mi umidu kurani hama mi vihas avaka ingeto teluge tela heo badaltake maswerin beenun kura tela heo badaltake genevene kama ingeta genevijje kama waninama ekkala miharu maha misalaka mihar midani fanswis rufia heo badal genevijje kama nyam hayigatuga maswerina miharu milibe amdaniye bor bodu amdaniye maswerinan ihsaswegen dane yaginus ma bodu amdaniye ihsaswegen dane ero taun kurin dannawa fanswis rufia ki puriga sarukaruge age kama adi sarukar hama siyasi nimume gotuga nimma fawin age kama watiya ekiga adi dawlata eaga ki ei mi bura bodu aga ka watiya ekiga ekamuga hayigatuga mi peenumani hama dawlata vessama mi kere waraka adi hama ya ekiga mi maswerinna ves undagunuwa adade miga almenna nimman alunan hiwani jehe kannenge eden hama wara bodu mi digo consultation process ega himenige masweringe visnuwes ega himenige adi maskarna farayattoge visnuwes ega himenige adi sarkaroge visnu ega himenige genevene badawtan ehunna ingeto kubata program ni mamge gotum mi faha kollan kandada ade mi irad kuravia rais jumhuriya Dr. Muhammad Muizge mi tasawwur ingeto masweri kamade terega masweri sinata de terega mi tasawwur irad kuravia hasil kurmattaka
algon men medani hama wara boda emme furtam dohum frequency masakket koram yet eg natija ki de maswer sinata gulun hori waragina kantan e bohori anen hendanwa kamunya mi sateka duas am ko min kani ekama ko algon men yoti sada hafta ge gotuga yudan kofa sada hafta terega kurang hori kanta hoge terega mi hori midanwa hen maswer sinatu hardana ko maswer sinatu ga harakatirwa faraita kan heo badalta ke gena mattaka warang awas ni muntaken ega e hori ege maane ki mi kuriyong fassa haraki hama maswari ailataka maswari kamuga harakatirwa faraita directly adi indirectly maswari sinatu ga harakatirwa faraita hama fahid wastaken irada kurawiya fenigen dane fassa har kuriyam yati awun umid kurani awun adi yagin kurani wes maswari sinatu ga kankan angal kurmattaka sarkarum yata sarkarum mi naga decision sarkarum nimma ni muntaka ekiga maswari tibane kaman almen umid kurani adi maswaringe balduma adi maswari sinatu ga harakatirwa faraita hoge balduma kin hasko miwagotu almen mi a sarkar fasha ganneruga almen hama warabboda ebe frunge baldum haygoto beenum wahaka danwan adi almen hama jagin kurang e baldum almen hama libera kaman ingeta rabada shukriya ngata minister program wadagen debeti shukriya ada rajmat ke me program kar mente befna hame mawlumata mi genesteni masfir kama khan ke wase taka bahe wizara ge masake taka gole mawlumata umid kuram program ge tere muhim mawlumata ke te befna hame albi kente kama program beleveti shukriya tanawang hori ha befna swarang aman rakka ter bagota ka kente assalamu alaikum